Zdraví vás Fifko a Kitty pri ďalšom Freitagzeit Nummer 5. Dneska tu máme pre vás pripravený taký super deutsche Dialogen. Bude to rozhovor medzi EDL Knabem a Müllerin. Zápas vícu. Dneska zaplníme zápalkami, tak to bude prčať. A ty čo si tu spravil? Máme bufet. Mám tu sír. Sír s týmito vecami, to si robíš sám, že to dáva s mliekom. Toto sa dáva s mliekom ináč, ale tak no dobre. Makaj, lebo ty kokos všetci nás vypnú, nikto neužije tú nemčinu. Ty si král. Podpališ byt, ty kokos. Horiacu zápalku zhodím na zem. Ty si magor, bože. Toto môže fakt iba Kitty spraviť. Ja som v obleku, lebo maturujem, ty kokos. Dneska, včera, zajtra. Každý deň. Aj tak si nájdem čas na Freitagzeit. Poďme. Novú sviečku som kúpil, neviem, či si to už hovoril. Slabo to hovorí. Slabo hovoril, bo som umýval vo vode. Nech je pekne čistúčka na Freitagzeit, tak má byť. Wohin, schöne Müllerin, wie heißt du? Leise. Líze, ty král, bože. Líze. A wohin denn? Wohin mit dem Rechen in der Hand? Auf des Watersland. Auf des Watters Wiese. Und gehst so allein? Das Haus soll herein. Das bedet der Rechen. Und im Garten daran fangen die Birnen zu reifen an. Die will ich brechen. Ist nicht eine stille Laube dabei? Ideš ináč? To kde si? To som zabudol vyrazniť. Ja som Müllerin. Sogar ihrer zwei an beiden Ätzken. Ich komme dir nach. Und dann heißen Mittag. Wollen wir uns drein verstecken, nicht wahr? Im grünen, vertraulichen Haus. Das Gabegeschichten. Všetko. Rust, chuť smrdí in meinem Armen aus. Mit nichten. Kokos, hovorím ti, zakončí tak epicky. Ja to neviem ty si mal dať, že mir nichten. Alebo mit nichten. Alebo hoci, ako ty si dala, že ty si dala, že mit nichten. No ty kokos, proste mesom po hlave toto. Mesom po hlave by si zaslúžila. Fuj. Tak to bude asi všetko, už to má asi 2 minúty, takže to je na vás veľa, jak vás poznám, lebo tá sledovanosť je strašné. Máš sa tu cpe. Ja som ti hovoril, až po skončení sa môžeš spať za odmenu, hej? Chutí. Sír mi chutí. Neshaslo to? Neshaslo to. Volte Kisku. Kiske sa to rozoberať nebude, hej? Tuto my volíme Fleischmana. Kisku. Tu sa volí Fleischmann. Kiska. Fleischmann sa tu volí a choď preč, keď si Volte myslíš, Kisku. Nechceme pizza. Fifko volí Midboja. Kitty volí Kisku. Tak sa rozhodnite. Fifko volí Midboja a Kitty volí Kisku. Koho asi zvolíte, ne? Kisku. Tak ja sa sem rozlučil, túto Kitty už trepe. Nechaj mi tú kapucu. Dneska je zahalená jak taká tá ona, jak sa volá? Mníška. Mníška. Jeptistka. Takto. Hej, lebo máš špatné vlasy, vraví. Ale. Ale áno, To som áno. nepovedala. Máš špatné vlasy. Lepšie jak ty. Ja strašne dlhé už, no. Ja ostriham. Ale rozoberáme tu strašné sračky a toto má byť Freitagzeit, no. To je vlog, ne? Nie, to nie je vlog. Toto Freitagzeit nemá byť vlog, ale už sa to k tomu blíži podľa mňa, lebo však už to hovorím o všetkom. A kedy sa tu cpe, to už vážne úplne, a mám tu aj mäso, normálne je tu prítomný meatball. Ups. Fuj, ty kokos, ty to tu nerozoberaj. Tu je ďalšia, už sa to rozmazúva. Takže asi do keľu. Už som dojedla. Asi sme dojedli, takže ideme, no. Ja som dojedla. Ja sa idem učiť teda na zajtra na tej maturity, nech zmaturujem. Ja idem piť. Kitty ide piť. Boh vie, čo tam má, no. Džus. Midnich ten si to mala dať. Až sa zlakla. Dáš tú svičku Nebudem tak už. kričať. Nejak epicky, ale musíš. Čo som to dal? Že ja kedy vyjde. Fuj, smrdá mi paprče teraz. Tak čo teraz? Rozlučíme už? Nejakým návok. Čo je? Znižujeme, vysoko sme či až nízko sme či, ak sme to znižili, proste sme úplne znižili úroveň Freitagzeitu. Sme trápni. Teraz bolo tak hore a tak, jak sem došla Kitty,
tak bol taký maličký kopček, lebo tu bola. A potom, jak otvorila hubu, tak takto kleslo, že my ideme do sračiek úplne. Tento celý Freitag Zeit ide sa zakopáva každým dielom hlbšie do zeme. My sa za chvíľku vykopeme v Číne. Či kde to je? V Austrálii, ne na druhom. Niekde sa proste vykopeme za chvíľku na druhej strane. Tuto Kitty sa nažrala a ja sa idem teda vážne už učiť, lebo už to hovorím 2 hodiny v kuse. Čau a majte sa, vidíme sa na budúce možno o mesiac, lebo tento Freitag sa vážne stráca úroveň. A prosím vás, do komentárov napíšte, čo by sme mali robiť, lebo my už sme úplne zúfali z toho. Vážne, tuto Kitty nemá nič v hlave a ja tu musím vymýšľať nejaké mäso sem donesem, ty kokos, no. Takže tak to dopadá potom, však vidíte. Čau. 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 Vidíš sa na to. Majte sa. Lej se. Auf das Vatersland, auf das Vatersviese. Poďme. No. Ja dám nohu. Ježišu Kriste. Nohu! Ja tu všetko zhodím. No, Kriste, páne. Počkaj, ja si rozobnem spodný gombík, to sme robili. Bože. Ticho, no. Točíme? Točíme. Počkaj.